nar malakan yam ka naziala kontin barwan ti bagalin gwasame bari por me bana jaling report bere which ka Sudan jen goro de goran palping liang de ko de rander te ngajino ngum to ka kir right now ka jen gwasame bantin kon dong tin lurodin ka liang reiler ti bana ka linkel ka dob dana kona linka an wala shanka wal bakal ka paingwan ran kina dangro jana bakal no bana jome bana jaling mi jira me jidit dong jan shanga nyam ko jiko ben ka Nuer online tv channel gor jano jendere channel de je support de subscribe ka YouTube da kami guji video ma ka Facebook gor jano jendere Facebook de je nyaka ne ko kende nas bade ka invite ko de kan Nuer online tv de kan follow ka Facebook page bana we re laren konti lorodian ko de kon killing report nam gwas memen bana writing bukora iketin kon lat korodian a very important message tin bukon linkenium ko report man ka men yam bana right gwata mekenium bala dung kir mayadit gwami mo cha kwam jidit ja kwany kena makalar yekan ler ko dong dir chulia boko manana gujin o dong dir link kore men ban lingwa kenium la leren yam men ban link no bella na line ken den bukon kulo wen yam President Salva Kiir yadi take a minister mido dian mi chakwany ke che members of parliament ja kwany balaram dan la queer tax authority board la queer nenen kondi la tolbuk la ja gorke ke la yoken la ka kap ke ken no kel rode ban rachin ke jo mashalat queer United States queer la ne de kondi la jimoni chigro ke ku kuma sa Sudan queer la ne tin kondi te United States te chala no de hot ke de lojre wi ka Sudan chala do de nene de mishala TPS no de jaga kake TPS mo mi gangrano der tere wiki United States kam chaga de lo tere wiki re wi dune dane bitin ana bana tidal bana ko linka do badana chaka ke je kum Sudan no Sudan te kamar lere jagwas me balajen ler ka kwi look Dr. riek machar la first by president lere mo banjeling very important ko de koran palpinde kon keling aje lere jogadan banaling gwaden sha look Dr. machar cha do luktin re wiki juba bi kontin kon charen lad bana keling no ko nguni no ke mu chala da Michael Makwelo skajen luko mo amene dial ko ken kono je to kamanyam Kir Mayadit ke President Salva Kiir Mayadit charame jidit ja point ke ja kwany lo bala kwar tolboka ke kwar South Sudan Revenue Authority jen charam mo ja kwany ko be tax collection ba jalede ka be yudi ala konti la tukre wika South Sudan be ka tawajen ka jo mushalat ka order mu cha realika la official order which are kwen ka South Sudan Broadcast Corporation ki da ko na shola no BB la Broadcast Corporation Television mandan la kala kitin Kir Mayadit cha kwen tin gwasamo shajen board mo chaje dissolve ke chaje rate sha board nyam editin sha mo ka kwer mu jidit netin wan shikaru ajalung ka jen kwira mudana cha kwany rammo shale David Deng Atorbe mo wara mangake jen kuna la wal ka kwide je biya jiling baniko wa jen cherun ko de je kwany la kwar mendele la tax collector kiram dalele la kwar ngwas mone David Deng Atorbe jen cha kwany la chairperson jaram da la kwar men cha kwany President Salva Kiir Mayadit and decision mission kana me wa be ka padalong kache ne tengwara wika South Sudan che jako taken tini tengwan ko wa wuda me jena wa a member of parliament ka wa ko represent dar shalke Rural West County ala dor jane alo chere mi ko represent ka parliament ka report ana shakulat gwasame wa ta danan chakwanye wa ce ta mu chuwan wa ce ta kan wata wa ce kim ya di chenwot na shagatul netin wandila legal observer kene de kon la tok la jalat ke chika right tin ngwa mene kani na me wuda me mu cha kwanya Kir Mayadit da wacha ngoche katul malar ke jeno wacha ngoche katul ke jenene wasa Sudan Revenue Authority Act chela da George
and then South Sudan Revenue Authority. Chela the Georgian one and come what in corner cha yanping. And a chawu members of parliament, members of national legislature, wajan cha jibino no baja kwan, la Ramadan bila kur Revenue Authority. No more Micha Ladakan, a very plain, a can chechwong. Ramame, a members of parliament. Micha Ladajan, charger is trick code and there a position more there a jajak. Come what in corner cha go happen. Mishalar no more. Waram la members of parliament agent would have made Chaquanya wa chonko there no more derja de Jaquanya queer. Coach model at a George, no. I need one time kunal Tijanu a room quankaje. And a point minachala the Kim Yadi Quanya more take a mot. Go and David Deng a Torbe, Jen Washi Ramiji did Kume, Wajan Chalere Kumaka. Jen a was senior politician kajan take experience midi no jen chelet ko position to one ka korban michuwa kake important position bo karuntum 110 content chiwe wa Kenya mne chala la finance minister no nika gwade da ne South Sudan be independent be kule jek ka korba wa shulet bani me cha independent cha shulet bola kwar onyo point wa jen chala la minister no la chelet ka labor chelet ka transport ka chelet ka image can go the article check up. So again, why senior members of the ruling SPLM party, Pinkir Miyadich, no. So no point get was a moment yakulat. Why experience the gentlemen take experience, I watch let a walk on what person a more take a con de come, chade come your amshikanamo. I shall take experience material. A long like a watch a wrong, Kajan position of money. And a me a Michal Nadia content take a long, can I come out of their order. Chagu jeno cha prison self became yadi kamanani chalat chagu jeno men chalat she talk kashi mugwa na mani mishalat anatin content dear and okatega na anti South Sudanese ticketing kamichit kana mo awami charam chidema chaja kwan no chawe kachalas kapus mission ma wade je deal tejala to ko jen wache dirche jalat duno kan kuma kirim ya ditel mi cigana lat anu men cigana lat e chuong ke che chuong duno chala de nono rampa e kwanye wa kamot wa si gwada si position de one ka position do dien US court take Michigan gak ala ne chala de wona de TPS de je terminate rewika sa Sudan sorry Canada kon la so Sudan is to USA Michigan TPS jen magang na wachi US mpema kajan gwasi mechikala da wona South Sudanese ni kona ntaka America wa bi ku shenga lor gode nya medane wa gurgo gakaje wachi chinere kona officially especially jangin kona kwar wachika kajikana kachika United States jogo none South Sudan tetekamal DNA ko DNA kulwa jok kote ni kwa protect muchala TPS muchala temporary protected status TPS mugangi jira mamo ko jibi ka country michi jek wa bajegang ko blood bejek dordana ci weten chet ka United States kane da ti mechi ko meje to ga 2013 wa shayu nan kume USA shi ga wen binimi ka kore shukume South Sudan tikana la no shi malche bere weda ka kuje modene ko de ka kulo jok chwacho guje kumi United States no ne ba gen TPS mo ba je terminate mishawana no de TPS de terminate kinetin wanchi gidiye long mai kana gwana South Sudan mo de telman mi benten but kume na ra ke kirmi hadi chicken talk chicken lat no ka gwata mo shi ne konti la United Nation shi ka report ko ken kana nyomunon kana jogo no ne kurjatin medan ti Trump kala de jojo no South Sudanese ba nan wedien no bu kwarken bu ko dier kake no shi ka bile tet kada ana mo tani ri man chega mo ke die long leave ko no ba TPS mo ba je dil la let ku United States right now ko je le pa bene kala de jojo no ne shi kume merkeme wa ci kala do ne ko la ne ko la jingoni ala judge wa ci go bara ci kala do no en TPS me charge bu ko so Sudan mo de ko ene de ka chanan relet ka jana ngai ko ndiara no ko mo jatin ci kan chuma je no to ko ngante gitin wa ina murai ko ne awaje ne good news ka families mitten content chuwe we ka America tichitin ke 10 years ke more than that no to tere wiki USA ke United States to ganka Michel ke TPS ne ante machala da wuce aje extend no ke aje cancel
bana more information bana ko dik and okay report and balolat ko gwasembe do know for now chala do ne so Sudanese families sinte kamerka me kirinte ka America wa for now a relief kake ko chala do jen no chaga bile hot teramba hot ne dial bu te United States buran bele de lor teramba jibile te ko chagu jen so Sudan te kor menene dong tem radio Michelle gwa michi so dan te kamal tele de kan TPS mo de kan watch no ne to man re witin min mi na de long ko bi ge no be Trump na be ko hot no ne ko kien ko ne chala do de hot de la ji Ethiopian kan Somalis ne ti chala do ba TPS den ba ji bil gak ba right now wa cha TPS den ba cha de be ko to ko tikitin na me am le ro de kuma ina state bi long ne to man long ko chikare chikande jigre yini ken gwada danen dat kuma dien lad tijekten sirke kuma sa Sudan man lado shi malche ben en temede ne ko de ko kulo jok cha bi jino ne me misleading information ma cha gurno dong de ne ti de ke tek antem cha de cancel and TPS which is a good news case Sudanese families kente abroad ke USA. Report dia ban nyago mukon kon gwasme ban ra ke qui justice ministers ke qui machar court case te goro mi chalat gwasme first by president ngai kon diale te te goro na te mere tijen ate ga jomu cha kulat re wike so Sudan justice minister Michael Makuilot chela do nene kene chi gatia ko ba luk machar ba jango kane dang barotin kona sha yen ken ajene we are nearly complete ka kwi lo dan lo ka ko andor che jeng no wa en Michael Makuilot chi go kene ke mi adit gwan mi chi go dolten ka chi kala do ne ba lu go mo ba je ko gak ngai kone ka shanga do ka jok chi lu go mo wa cha ram dan la ran forensic expert ko le la examination ida ne lat ke ki cross examination lat ke wa jen chatok ka ku je mo chi do no ba lu ba je mo ka tama no mo shalat kaman road no according to minister Michael Makuilot yala do ne ajene lugu we gwa ban nganya ne ren na char gor ke jelo nga janka ne kum kirmiya de no jende jeyen tidi ala jagjakten kon gor ke jeno de kala tide na me amile road mi de yena ngaji no ko kor gwa sen be tin kon bare lad bana kali nga George kata dan let karudin ke je an ban nyu je kan na the report be atikaman bye bye.